The Gentleman u nevidljivoj sceni, hvala što si došao. Zapravo Marko Lucijan Hraščanec. Sad sam ja 100% siguran da mi Dalmatinci ne znamo dobro izgovarati vaša sjevernačka prezimena. A sve si dobro rekao. Znači Hraščanec sam iz prve, jesi. Svaka mi čast. I hvala vam puno na pozivu, moram reći. I keep the treasury of nice words for prepared to burn all the way. Kako te zovu, Marko, Lucijan? Ovisi o ekipi iz kojeg grada dolazi. Zagrebačka me zove Marko, Koprivnička me zove Luc, druga Zagrebačka me zove Dule. Tak imam Dule? Da. Čemu Dule? Slučajno sam zaradio taj nadimak za vrijeme akademije jer sam slučajno rekao Duško Lokas. Aha, dobro. Je tako ostalo. Dakle, dobro, meni se svega najviše sviđa Luc. Zato što ti je Luc riba koja je slična tuni, ako nisi znao. Nisam dakle, ovdje ti to ima neke druge konotacije. Okay. Dobro, ulazim u te večeras koncert, tvoj band ima vas 5-6, koliko vas ima vas dosta? Da, čekaj, 6. 6 komada, svi ste došli iz Koprivnice gdje ste sinoć navodno imali neki party, pa me zanima u kakvom ste mentalnom i fizičkom stanju trenutno. Oni su došli iz Koprivnice, ja sam došao iz Zagreba, tako da smo malo u drugačijim stanjima, ali mislim da su svi u dobrom stanju. Dobro, vidim da su tu malo popodne padala im je glava, ali... Da, a to je od puta. Dobro, od puta, okej. Je bila bure po putu? Je. Ovako, znači, Koprivnica, spomenuli smo Koprivnicu. Ja do tebe i do Ivana Grobeskog nisam čuo još za nikoga, još od vremena Overflowa, grupa Don't, ne znam, možda je bilo, šta se događa u Koprivnici, je bilo nečega, je to samo ja nisam, u međuvremenu, da? U međuvremenu smo mi rasli i svirali, samo smo bili još klinci pa to nije zanimalo ozbiljnu scenu, niti smo mi znali i uopće razmišljali o tome da se postavimo na toj sceni, ali bio je taj jedan jako aktivan period u Koprivnici u 2004. pa do neke 2012. recimo. Znači bilo je neke scene, bilo je bendova, bilo je jako puno bendova. Puno se sviralo, vrlo često, tipa svaka 2 mjeseca, mislim da su bile gitarijade, tako se to zvalo. To smo i imali. Pa 5-6 bendova sviraju, bilo je dosta posjećeno, 200-300 ljudi mislim da je onak bilo na tim koncertima i svima je u gradu bilo jako stalo do te alternativne kulture. Tako da, jako živ grad, ali kažem, tad smo rasli. To je bio je ovaj klub Kuglana, da, tako? Bila je Kugla, ne, nažalost ne. Kugla ili Kuglana, kako se... Bila je Kuglana, onda je bila Kugla. To je bio kultni klub još kraj 90-ih, početak 2000-ih, to se sjeća, znači, ali je danas živi još, ima li se danas? Ne, mislim, evo, ja sam snimio zadnji spot u Kugli, ali ono da radi, baš ne. Ne, a scena kao takva, osim tebe i Grobeskog, o kojoj ćemo kasnije pričati? Može, je živa itekako. Znači imamo ovaj odličan band Šiza, oni su sad bili dosta kategorija isto nominirani u Rock-Offu, Anamor, ne smijem nikog zaboraviti, Eren Sargoa, nekog ću zaboraviti. Nema veze, ajde što sad. Ima dosta. Znači, ti si došao iz te i takve scene iz Koprivnice i propjevao na engleskom. Zašto je engleski? Jesi li probao na hrvatskom prije pa se odlučio za engleski ili od početka bio engleski? Od početka, od kad sam počeo pisati pjesme, sam pisao pjesme na engleskom. Kako to? Zato sam rasao na engleskom. Feeling sad and lonely, despite certainty. You'll run in circles if you don't let yourself free. Oh, how beautiful you are. Sparrow of strength and fear, caught in spotless tower far from trees, and fly for someone stop trembling, lose the disbelief you carry still, unleash yourself, just then you'll be. Mi smo počeli sa Velvetima, Pixiesima, ne znam, Iggy Popom, Caveom, čega god ću se sad sjetiti, uglavnom u tom smjeru. I samo smo slušali muziku na engleskom. Počeo sam slušati hrvatske bendove ili jugoslavenske tek nedavno.
sam se počela otvarati prema našem jeziku na taj način. Tako da je meni bilo dosta prirodno pisati na engleskom muziku koja je i muzički američka. Dobro, puno bendova ima koji pišu u Hrvatskoj na engleskom, pjevaju na engleskom i nije problem pisati na engleskom i pjevati. Mnogi imaju problem sa izgovorom. Ti nemaš, koliko ja čujem, koliko mogu procijeniti, ali je li ipak prije snimanja, je li vježbaš izgovor? Ne. Ne vježbaš, znači to ide, znači ono Nekako dobro ga po piše. sluhu. Ja, po sluhu. Ostane nam, strašno smo okruženi tim engleskim, ne možemo A pobjeći. je, da, svi smo okružali, ali uvijek često čujem kod nekoga na engleskom, onaj neki ruski engleski, barem dvije riječi, znaš, da mu izleti. Ti Makar nemaš, mislim da? da čak i kad bi sad išao pričati, da bi ti i ja se pričali na engleskom, mislim da ga ne bi izgovarao na način kao kad pjeva. Jel? Jer je to, mislim da je nekakav stil engleskog. Sad se budem tako izrazio, tako je to onak doživljavam. Dobro, je li to isto ima veze s nekim, u tebi tinja neka mala nada da bi se tvoja karijera mogla preliti preko granice? I to ono malo ozbiljnije, ne sad dva koncerta negdje u Mađarskoj i da. Sloveniji, nego da tu bude neke ozbiljnije karijere. Imaš li ti? Pa svakako da bi, zato što nekako imam osjećaj duboko u sebi da je to moj život i moj put. Ali pak s druge strane nije da sad grabim za tim. Nije mi to zapravo toliko važno. Zato može jako krivo ispast. Meni sam, znaš, ono važno da ja to radim u punom sjaju i punoj snazi koju god imam u sebi i da iskoristim maksimalni potencijal. Sad kad se bude s tim dogodilo, vidjet ćemo. Naravno da ću se potruditi, ali još se uvijek dvumim oko toga, recimo jako sam skeptičan i nemam neko dobro mišljenje o bilo kakvoj vrsti poznatosti, slave, eksponiranosti i tako. A dobro, sad čuj, ok, evo sad radimo ovaj intervju koji će ići na YouTube, na Face, znači nekakav milimetar super. slave će Okay. narast malo. Da. Ne možeš ako, mislim, pazi, tvoj album je lani i to ćemo isto kasnije spomenuti, ono rasturio zapravo. Nije da ja bježim od toga, da se Dobro, krivo ne ispadne. Ok, imaš bend, rekli smo ima 6 ljudi. Interesantno je u tvom bendu što s tobom svira tvoj otac, Marin, Tako je. klavir, i njegova žena, Helena, Helena. na back vokalima. Tako Znači obiteljski, skoro pa obiteljski biznis. Da. Kako je to? Mislim tu znam svi znamo da bendovi nakon svirke se vole opustiti, a sad ti piješ ispred oca, ako piješ uopće. Pa pijem. Dobro, znači, koliko smiješ piva popiti nakon koncerta? Smijem, mislim da dovoljno godina imam da nosim svoje odluke. Ali nije to baš taj isti osjećaj ko kad si u bendu Pa slike, mi smo postigli da je to isti osjećaj. Jel? Nema, nije to sad taj neki odnos. Znači vi tu niste na koncertima i kad je muzika pitanja, nije otadi ja sam ti otac, Ne. nego... Jel? I baš Znači, iz tog ekipa. razloga i surađujemo, jer je to čisto zapravo profesionalni odnos. Kako je uopće došlo do toga? Jesi ti njemu rekao, stari, ću ti biti u mom bendu, ili on rekao, moja napraviti? Pa ne, nego je on producent mog albuma. Da. On ima studij, jel tako? Da, ja sam s njim i kod njega snimao taj album, on je moj producent i nekak uvijek mislim da zovemo ljude da sviraju s nama koji su nam bliski, koje znamo i znamo kako sviraju i vjerujemo u njihovu kvalitetu i tako se to nekako desilo da smo tako kliknuli u ovom trenutku. She stands leans down, not knowing so. She fills her life with alcohol. I keep the treasury of nice words for her, prepared to burn all the way through. Što se tiče Zagreb Calling, to je album na kojem se između ostalog zastuplja. Tu je bilo puno ljudi iz Zagreb Callinga u ovoj emisiji. Taj album je pokazao nekoliko stvari, da ova nova scena koju ti pripadaš, da su svi glazbenici, većina glazbenika su multi-instrumentalisti. Svi mogu imati svoj band, svi mogu biti s nekim drugim u bendu, refreni nisu toliko bitni, može ih biti, ne mora ih biti. Pozicija frontmana nije toliko ozbiljno shvaćena. Šta sad hoću pitat? Znači u tom bendu je Ivan Grobenski, koji je također solo glazbenik, izdao je prije godinu, 2 dana, kakav
album koji se Siromahi zove Lazari. Siromahi Lazari, koji je isto ono poharao sve te moguće liste najboljih albuma. Imate sličan bend zapravo. I ti si u njegovom bendu. Znači ti kad sviraš s njim, sviraš saksofon. Tako je. A kad sviraš kao solo, ono kao Da, ti, onda onda svira- sviraš gitaru. Da. Kako je to sad promijeniti se iz pozicije frontmana i da je sad neko drugi frontman, a ti si mu svirač? Ništa posebno. E. Zato što sam ja muzičar koji Dobro. djeluje na različite načine, ja sviram tu muziku. I ne samo sa Ivanom Grubenskim i sam sa sobom, već na puno drugih, jedina riječ koja mi pada na pamet je frontova, ispričavam Dobro. se. Ali, Nema veze. jel, Dobro. tako da nikakav poseban osjećaj. Ja tad ulazim u tu ulogu koja je i radim sve što je potrebno njegovoj glazbi da bude što bolja glazba, isto kao što on to radi za mene i mislim da je to... Dobro, ali to je sad nekakav novi pogled na glazbu, jer uvijek u svakom bendu postoji nešto što se zove ego. Ne samo u bendu, nego kod svih ljudi na svijetu. E sad, da nekom Mick Jaggeru kaže, aj sad malo nemoj ti biti fronten, sad ću ja malo biti, nema šanse. Da. Znači, taj old school pristup, to više, to je nešto šta u vas ovdje, u tom i Grobeskevom bendu nije na snazi. Ne, tako? nije. Znači, nema sukoba ego. Ne, apsolutno ne. Dobro. Jer to su neke potpuno i drugačije priče, znaš. To uopće nema veze da smo i on i ja kantautori ili ne znam. Stvarno, uopće nije bitno. Doće bitno je Ivan samo- tu kad izda album, pa ćemo vidjeti šta on kaže. Da. Dobro. Ok. Ali dobro, glavno, znači Evo, to ovo je sve moje, funkcionira kako treba funkcionirati. Da, vrlo Evo ovako, zdravo. moramo se dotaknuti naravno albuma Hide and Seek. Ja sam zapisao, samo moram pronaći. Može. Znači, godišnje liste najboljih albuma u 2021. Music Box portal 8. mjesto. Slobodna Dalmacija 6. mjesto, Nacional 5. mjesto, Rano do dna 2. mjesto i Večernjak 1. mjesto, dakle najbolji. Jesi ti očekivao ovakav? Jesi ti uopće, jel glazbenici, ono, naravno kad snimiš album znaš da je to što si snimio, da se to sviđa, da je to tebi dobro. Ali imaš li osjećaj koliko je to objektivno dobro da bi se i drugima moglo sve, da može biti prvi na Večernjakovoj listi? Ovako, ja sam imao dva osjećaja vezano uz taj album. Ili da će proći ispod radara i da će biti, da neće proći. Ili da će biti najbolji album. Znači, Ili dogodilo da se ovo će, drugo, zato dobro. što E. je ne najbolji, isto mi se sad može krivo pročitati da sam ja sad nešto umišljen. Dobro, Uopće znači se o ono- tome ne radi. dobro. Nego se radi o tome da ja znam i čvrsto stojim iza toga da je to iznimno kvalitetan album. Baš je ono objektivno, to je kvalitetan album. Jel snima s ovim ljudima koji će večeras svirati u Azimutu ili je bila neka druga ekipa? Na snimanju. Da. Pa dosta ljudi je radilo, bubnjar je recimo bio drugi, klavirist drugi, klaviristica bila je Lana Janjanin, Znači, druga otac ekipa. tvoj nije svirao na albumu? Ne. Aha, ne samo. Ne, On je isproducirao i Tako. snimao njegov studio, ali on nije svirao. tako. Ej, dobro, jesi šta Ne, promijenio? ne, joj, jako sam se prevario. Dobro. Dva aranžmanja je napravio, Dva da je aranžmana. snimao, svirao Hide and Seek i Always Came in Flowers. There was a man on a golden hill. Her hair was gold, her canvas too. There's always a man on a golden hill who paints the life for you. You will remember her warm, soft hands. They teach you right from wrong. They will never let you go. Koliko se tebi u karijeri i financijski bilo kako drugo promijenio život nakon ovih lista koje smo sad pročitali? Jel to u nas ima ikakve veze? Za sad, mislim, pošto je to bilo tek nedavno i tek se sad počinje svirati, za sad ne mogu reći da je, ali mislim da ima veze. Ja, Mislim da sigurno ima veze. Ne možda u nekoj velikoj mjeri, ali ćete možda otkriti netko ko me ti je inače stalo da, do tih lista, da. ili ćete možda samo otkriti preko toga i na taj način će se publika širiti. Dobro, ovo je tvoj drugi album, tvoj prvi album iz 2018. Kako je on prošao? On nije baš prošao ovako. Tako. Isto je dobro, on je bio među prvih 10, on je isto bio na odličan svim album, listama, ali blizu ovako. nije bilo. I čak se sjećam jedne recenzije, sad ne znam na kom portalu, na kojem je neko napisao, ovo je
Ovo je album koji pokazuje da će sljedeći biti vrhunski. Da. Znači, to je to. Znači, to je u biti bio put do ovog albuma. Sad će, Da. kad će treći, je se već prema treći. Pa ja stalno naravno razmišljam o tome i ja sam onako spori u radu, čisto zato jer prvenstveno tekstu ozbiljno pristupam, i glazbi naravno, ali tekst mi je užasno bitan. Važno mi je što ću ja ispričati i iz tog razloga mi treba malo više vremena da uopće detektiram čime se ja sad trenutno želim baviti, a onda to i odlučuje o žanru u kojem će to sve ići. Tako. Žanrovi. Mislim, ja sad mogu nabrajati koji su sve žanrovi na tvom albumu. Može se googlat pa vidiš šta sve drugi ljudi govore. Kako bi ti opisao svoju glazbu? Šta tu sve ima? Ima svega stvarno. Kao prvo, ju niti slučajno ne bi opisivao žanrovski. Već... Ali neko te pita, sad te zove neki agent iz Amerike, hoće raditi turneju. Kaže ti, opiši mi svoju glazbu u jednoj rečenici. Šta bi ti rekao? Ja bih rekao da sam ja kantautor koji priča svoju priču i muzički radi sve da potkrijepi tu priču. Dobro, on kaže hvala, doviđenja. Moguće. Ili bi, ne znam. Da, o tome svakako trebam razmisliti. Svakako trebam razmisliti, ali bi možda mogao ponuditi da je tu neka paleta žanrova koja se pojavi. Nešto gnjavca žanrova više, ali stalno govoriš da pričaš priče. Koje priče pričaš? Koje ti je priče bitno ispričati? Vrlo mi je važno ispričati svoj... Sve pričam jako iz sebe i svojih iskustava isključivo. Ne radim pjesme o nečemu, znaš, da sad izmislim nekog lika i složim neku situaciju i sad o tome radim. Imam samo zapravo jednu pjesmu koja se bavi politikom i društvom. Ostale pjesme se isključivo bave mojim osjećajima, mojim stanjima, mojim odnosima. I da bi došao do njih baš sam onako kopao najdublje što je išlo i iz tog razloga sam spor jer nije zapravo najugodniji to proces. Mislim, svako ko piše bilo šta, zna kako to funkcionira. Dobro, vidjet ćemo večeras to na dijelu u Azimutu. Prvi put si u stvari u Azimutu kao izvođač. Kakva su tvoja očekivanja? Ovo te pitanje ćemo imati umontirano ovaj intervju i kadrove s koncerta. Šta očekuješ ti? Ja imam jako dobar osjećaj za ovaj koncert, baš mu se jako veselim, mislim da će biti emotivno, zabavno i sigurno ćemo se vratiti jako sretni. Siguran sam bez da počnemo svirati. Marko, Lucijane, Luc, Dule, Hraščanec, džentlmenu, hvala ti. Hvala, vidimo se dole za 2-3 sata na pozornici i sretno sa svime. Hvala puno. Soft on the outside and too hard on the inside. This body's hurting us, this redness on wrists and the black in the eyes. This body cannot walk straight, it can't carry us for long, honey. This body needs you more than ever to let me out. Open up for me to put myself in you. Slit my skin and save me from this money. You never saw me, I'm all around you. This face is just an outline that you see in a good dream. His arms are wider than every fifth night we lie together in the darkness. There comes the light. Get me out of myself. Open up for me
It's up to you.